Grad Prijedor smješten je u Bosanskoj krajini Podnokozare u pitomoj dolini rijeke Sane. Industrija, rudarstvo i poljoprivreda bile su glavni izvori posla i primanja za njegove stanovnike, a veliki broj Prijedorčana za koje nije bilo posla kod kuće, nakon Drugog svjetskog rata obreo se u inozemstvo, odakle su novac slali porodicama. Teško se radilo, ali se dobro živjelo. Do rata sredina, koja je baštinila zajedništvo različitih naroda koji su tu živjeli, tradiciju partizana i njihovog otpora nacistima i ustašama tokom Drugog svjetskog rata, u ljeto 1992. godine Prijedor postaje poprište sistematskog progona nesrpskog stanovništva. Zločini nad civilima, masovna ubistva, logori smrti u Omarskoj, Keratermu i Trnopolju stavili su ovaj grad na mapu svjetske javnosti kroz prizore užasa i ljudske patnje. Tribunal u Hagu je o počinjenim zločinima prikupio ogromnu količinu dokaza i optužio 20-ak direktnih počinilaca i naredbodavaca. Prvi predmet vođen pred tribunalom protiv Duška Tadića bavio se zločinima počinjenim u Prijedoru, a najduža kazna u Hagu izrečena je ratnom gradonačelniku Prijedora Milomiru Stakiću. 25. juna 2005. godine u gradu je održana konferencija gdje su predstavnici tribunala građanima Prijedora predstavili činjenice o počinjenim zločinima utvrđene tokom suđenja u Hagu. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, opština Prijedor imala je 112.543 stanovnika. 43,9% muslimana, 42,3% Srba, 5,7% Jugoslovena, 5,6% Hrvata i 2,5% ostalih. Popis je po prvi put pokazao da su bosanski muslimani najveća etnička grupa u opštini. Srbi su smatrali demografsku premoć muslimanskog stanovništva izazovom i ona je postala jedno od središnjih pitanja u političkom životu opštine 1991. i 1992. godine. Za vrijeme rata u Hrvatskoj porasla je napetost između Srba s jedne i muslimana i Hrvata s druge strane. Došlo je do velikog priliva srpskih izbjeglica iz Slovenije i Hrvatske. Istovremeno muslimani i Hrvati su zbog sve većeg osjećaja neizvjesnosti i straha među stanovništvom počeli napuštati grad. Prosrpska propaganda postajala je sve očitija. U štampi su se često kao sinonimi za nesrpsko stanovništvo koristili izrazi poput ustaše, mudžahedini ili zelene beretke. U augustu 1991. Vukovi s Vučjaka zauzeli su odašiljač na Kozari, tako da se više nije mogla gledati televizija Sarajevo. Taj program su zamijenile emisije iz Beograda i Banja Luke. 27. decembra 1991. na sastanku opštinskog odbora SDS-a Prijedor odlučeno je da se sruši postojeća vlast u ovom gradu i da se stvore samostalni srpski organi. 7. januara 1992. srpski odbornici u Skupštini opštine Prijedor i predsjednici mjesnih opštinskih odbora SDS-a proglasili su Skupštinu srpskog naroda opštine Prijedor. Za predsjednika te skupštine izabran je dr. Milomir Stakić. Do kraja aprila 1992. u opštini je osnovano više tajnih srpskih policijskih stanica i više od 1500 naoružanih ljudi bilo je spremno da učestvuje u preuzimanju vlasti. 29. aprila održan je sastanak u policijskoj stanici. Simo Drljača i drugi sastavili su spisak ljudi kojima će se zabraniti ulazak u zgrade skupštine opštine, policije, suda i službe društvenog knjigovodstva. Na ovom spisku je bilo 10 imena, među kojima i ime profesora Muhameda Čahajića, koji je na slobodnim izborima izabran za predsjednika Skupštine opštine Prijedor. Preuzimanje vlasti izvršeno je u noći s 29. na 30. april bez jednog ispaljenog metka. Radnici stanice javne bezbjednosti i rezervni policajci okupili su se u dijelu Prijedora koji se zove Čirkin polje, podijeljeni u 5 približno jednakih grupa. Jedna je bila zadužena za zgradu Skupštine opštine, jedna za zgradu SUP-a, jedna za sudove, jedna za banku i posljednja za poštu. Dana 30. aprila 1992. srpske snage su preuzele kontrolu nad Prijedorom. Po zauzimanju Prijedora ubrzo je uslijedilo izbacivanje nesrba, bosanskih muslimana ili Hrvata sa odgovornih funkcija. Mnogi su na kraju izgubili posao. Njihova djeca više nisu mogla ići u školu, a na radiju se emitirala
antimuslimanska i antihrvatska propaganda. Hrvati i muslimani ne prihvataju tu situaciju i spremaju se reagirati. U slučajevima gdje je došlo do snažnijeg otpora Hrvata i muslimana, Srbi pokreću napade, na primjer na sela Hambarine i Kozarac. Dana 30. maja pokušaj muslimana da vrate kontrolu nad Prijedorom propada. Kada je vlast preuzeta, ispred zgrada su postavljene kontrole policijskih snaga koje to jutro profesoru Muhamedu Čehajiću i ostalim funkcionerima nisu dozvolile da uđu u zgradu. Čehajić je uhapšen popodne 23. maja 1992. Najprije je odveden u zgradu MUP-a, pa u Keraterm, zatim prebačen u Banja Luku i na kraju u logor Omarska. Prozvan je jedne noći 27. ili 28. jula i od tada do danas ništa se o njemu nije čulo. Njegova žena Minka dobila je pismo od njega kratko nakon što je odveden iz svoje kuće. Nepojmljivo mi je šta se ovdje događa sa svima nama. Zar je život tako nepredvidljiv i tako surov? Sjećam se kako smo se prošle godine u ovo vrijeme radovali građenju kuće, a vidiš sada. Osjećam se tako prazno kao da nikada nisam bio živ. Pokušavam se tome oduprijeti sjećanjem na ono što je bilo lijepo s tobom, djecom i onima koje volim. Ovog puta toliko jer nemam više ni snage. Pozdravi sve koji pitaju za mene, a tebe i djecu mnogo volim. Profesor Čehajić nikad nije izašao iz logora Omarska. Činjenica da su 29. i 30. aprila 1992. Srbi nasilno preuzeli vlast u Prijedoru dokazana je van razumne sumnje. U dnevnom borbenom izvještaju koji je komanda 5. korpusa Jugoslovenske narodne armije poslala komandi 2. vojne oblasti 1. maja 1992. kaže se sljedeće. Poslije preuzimanja vlasti od SDS-a u Prijedoru opšta situacija je mirna. U toku noći došlo je do ubistva u Prijedoru, a u selu Kozarac muslimanska organizacija je blokirala i spriječava ulaz u selo. Bob Reed, koji danas vodi istražni odjel tužilaštva tribunala, bio je lider istražnog tima tužilaštva za područje Prijedora. Rad njegovog tima rezultirao je dokaznim materijalom na osnovu kojeg je tribunal podigao optužnice protiv 20 osoba. Ono što se dogodilo u ovoj opštini je rasprostranjen i sistematičan progon protiv nesrpske zajednice od strane policije, vojske i nekih građana. Djelovali su kao pojedinci unutar strukture i ja ne optužujem svaku osobu u Prijedoru kao ratnog zločinca. Neki ljudi su pomagali svojim komšijama da pobjegnu. Konačni zaključak je da je bio masovni progon u ovoj opštini. Ubrzo nakon preuzimanja vlasti u Prijedoru, u skoro svim selima u opštini počelo je postavljanje kontrolnih punktova. 22. maja 1992. došlo je do pucnjeve na punktu nadomak Hambarina. Tada je zaustavljen automobil u kojem su bila 6 vojnika, vjerovatno pripadnika Jugoslovenske narodne armije. Kasnije te večeri izdat je ultimatum stanovnicima Hambarina. Od njih se tražilo da izruče nekoliko osoba koje su navodno učestvovale u incidentu. Uslovi ultimatuma nisu ispunjeni. Sutradan oko podne počelo je granatiranje Hambarina. Iz Hambarina je zbog napada u kojem su srpski vojnici ubijali, silovali žene i palili kuće izbjeglo oko 400 ljudi, mahom žena, djece i starijih osoba. Vojnici, naoružani i s maskama na licima, ubijali su ljude i tijela bacali u Sanu. Nisu svi muškarci ubijeni. Neke su ukrcali u autobuse i odveli ih u logore Omarsku i Keraterm. U redovnom borbenom izvještaju koji je potpisao general major Momir Talić, upućenom glavnom štabu vojske Srpske republike Bosne i Hercegovine, stoji: u rejonu Prijedor, a posebno sela Hambarine, došlo je do oružanog napada muslimanskih jedinica, koje su akcijom naših snaga očišćene sa tog prostora. Očekuju se dalji sukobi na tom području i u rejonu sela Kozarac. Izvršeno je čišćenje sela Hambarine kod Prijedora od ekstremnih muslimanskih jedinica, a selo Kozarac je pod blokadom. Nakon napada na Hambarine izdat je ultimatum za Kozarac, većinsko muslimansko selo nedaleko od Prijedora. Kozarac je potom opkoljen, a telefonske veze prekinute. Kada je napad počeo, u njemu je učestvovalo više od 5000 vojnika. Tokom napada na Kozarac počinjena su mnogobrojna ubistva. Fatima Šahorić se sa svojom porodicom i izvjesnim brojem komšija skrivala u podrumu kuće, kada je došla grupa vojnika i tražila da se predaju. Potom je jedan vojnik u podrum ispalio granatu iz ručnog bacača.
Poginuli su svi osim Fatime. Pucalo se na stanovništvo koje je bježalo s tog područja. Kada su ljudi pobjegli, vojnici su zapalili njihove kuće. Kuće su opljačkane i uništene s obje strane puta koji vodi u centar mjesta. Nekoliko svjedoka je posvjedočilo da razaranja nisu prouzrokovana borbenim dejstvima, već da su kuće namjerno uništavane nakon napada i da su mahom bile zapaljene. Meta razaranja bile su muslimanske i hrvatske kuće, dok su srpske pošteđene. Slični napadi su izvršeni na sela Bišćani, Briševo, Kamičani, Čarakovo, Kozaruša, Rakovčani, Rizvanovići i Kevljani. U Kozarcu se predao veliki broj ljudi. Kasnije se ispostavilo da su muškarci odvojeni od žena kad su stigli do puta Banja Luka-Prijedor. Žene su odvedene u Trnopolje, a muškarci u logore Omarska i Keraterm. Stvaranje atmosfere straha u opštini Prijedor kulminiralo je dogovorom članova kriznog štaba da se oružane snage upotrijebe protiv civilnog stanovništva i da uspostave logore Omarska, Keraterm i Trnopolje. Nalog o osnivanju logora potpisao je načelnik službe javne bezbjednosti Prijedor Simo Drljača. U naredbi piše sljedeće. Radi što bržeg i efikasnijeg uspostavljanja mira na području opštine Prijedor, a u skladu s odlukom kriznog štaba, naređujem sljedeće. Prvo, kao privremeno sabiralište za lica koja se zarobe u borbi ili budu lišena slobode na osnovu operativnih saznanja službi bezbjednosti, određuje se prostor industrijskog kruga, površinskog kopa, rudnika Omarska. Krizni štab osnovao je zatočeničke logore i odlučivao o tome ko će njima upravljati. Kako bi spriječili svaku pomisao Hrvata i prije svega muslimana na otpor, Srbi odlučuju privesti sve nesrbe koji bi mogli predstavljati opasnost, tako da počinju hapsiti osobe koje su predstavljale određeni autoritet, uključujući onaj moralni, ili su raspolagali određenom moći, naročito ekonomskom. Istovremeno, muškarce se izdvaja od žena, djece i starijih osoba, jer ih treba ispitati. Prikladno je stoga, smatraju Srbi, one ne-Srbe koji još nisu otišli iz regije okupiti u centre. Na taj način stvoreni su centri Omarska, Keraterm i Trnopolje. Osim ova tri logora, kasarna Jugoslovenske narodne armije korištena je kao tranzitni zatočenički centar. Također, dom Miska glava korišten je kao zatočenički centar te zgrada SUP-a Prijedor. Fabrika Keraterm pretvorena je u logor 23. i 24. maja 1992. Komandant logora bio je Duško Sikirica. Bio je u funkciji tokom toplog ljeta 1992. Zatvoren je u avgustu 1992. I ovdje su dolaskom televizijske ekipe ITM-a zarobljenici prebačeni u Manjaču ili Trnopolje. Logor se sastojao od 4 prostorije, od kojih je prostorija 2 bila najveća, a prostorija 3 najmanja. Krajem juna 1992. u logoru je bilo oko 1200 ljudi. Ljudi su svakodnevno dovođeni i odvođeni iz logora. Zatočenici su bili mahom muslimani i Hrvati. Spavali su na drvenim paletama koje su služile za transport robe ili na golom betonu u velikom skladištu. Bilo je prenatrpano i ljudi su često morali spavati jedan preko drugoga. Jedna stvar me posebno šokirala tokom istrage, a to je količina seksualnog zlostavljanja nad muškarcima. To se događalo i u Omarskoj, ali je Keraterm posebno po tome poznat. Zarobljenici su primoravani da vrše seksualne činove jedni na drugima ili da guraju polomljene boce u anuse. Bio sam policajac 25 godina i to su neke najbizarnije stvari za koje sam čuo u životu. Zatočenici su dnevno dobijali jedan obrok koji se sastojao od 2 komadića hljeba i nekakve supe. Obroci su bili nedovoljni. Iako su članovi porodica zatočenika svakodnevno pokušavali da im dostave hranu i odjeću, to im je rijetko polazilo za rukom. U logoru Keraterm 24. jula 1992. godine, ili približno tog datuma, počinjen je masakr. Na dan masakra svjedoci su opazili da je u logor došao veliki broj naoružanih ljudi u vojnim uniformama i crvenim beretkama. Ljudi su dovedeni u sobu broj 3.
Stavljeni su i zaključani u tu sobu. Nije im dato ništa osim malo vode i posude za nuždu. Malo je nejasno šta se poslije toga desilo, ali je nešto, neki gas stavljen u sobu od kojeg su svi postali histerični i panični. Pokušali su da izađu iz sobe. Ne znamo kakav je to bio gas, niti kakva supstanca. Samo znamo da je izbila masovna panika te noći. Kada su pokušali da pobjegnu, ispred sobe je postavljeno mitraljsko gnijezdo. I kada su konačno probili vrata sobe i istršali, ubijani su jedan po jedan. Na stotine ljudi je izgubilo život te noći u tom masakru. Sutradan su tijela mrtvih i ranjenih ljudi bila na gomilama. Stigao je jedan kamion i jedan čovjek iz prostorije broj 1 se ponudio da pomogne pri utovaru tijela. Ubrzo je kamion pun tijela otišao iz kruga logora. Dobrovoljac iz prostorije 1 rekao je da je u kamionu bilo 128 tijela. Komandantu logora, Dušku Sikirici, nije dokazano učestvovanje u masakru. Sikirica je prihvatio da je ubio jednog od zatočenika u logoru tako što ga je ustrijelio u glavu. Povrh toga, on prihvaća da postoje značajni dokazi o ubistvima drugih ljudi u Keratermu, tokom perioda dok je on obavljao svoju dužnost. Iako je sporazumom prihvaćeno da nema dokaza da je on bio prisutan prilikom izvršenja masakra više od 100 ljudi u prostoriji broj 3, niti da je u tom sudjelovao na bilo koji način. Osim lišavanja života, Sikirica je prihvatio da postoje dokazi da su u logoru vršena premlaćivanja, silovanja i seksualni delikti, kao i zastrašivanje, ponižavanje i psihološko zlostavljanje zatočenika. Zatočenici u logoru Keretern bili su podvrgnuti užasnom zlostavljanju. Veliki broj zatvorenika u logoru Keretern bio je svakodnevno premlaćivan. Premlaćivanja su vršili stražari i drugi koji su ulazili u logor, uključujući neke u vojnim uniformama. U prostorijama nije bilo premlaćivanja, jer straža mahom nije ulazila u njih. Ljudi su obično prozivani. Neki od prozvanih se više nisu vratili, a oni koji jesu, vratili bi se u modricama. Nekada ih je bilo teško prepoznati. I u logoru Keretern su se dešavala silovanja. Jednu svjedokinju je jedan stražar, čije ime navela, odveo u jednu prostoriju na prvom spratu. Taj stražar ju je potom silovao. Ostavio je da leži na stolu, a onda su u sobu ušli drugi muškarci. Žrtva nije znala koliko ju je ljudi silovalo i ni kako se oni zovu, a nekoliko puta se onesvijestila. Kada se sutradan probudila, bila je sva u krvi i mislila je da će umrijeti. Kasnije je odvedena u logor Omarska. Komandanta logora Keretern, Duška Sikiricu, SFOR je uhapsio u junu 2000. godine. On se u septembru 2001. u Haškom tribunalu izjasnio krivim za progone na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, kao zločin protiv čovječnosti. 15 godina zatvora robija u zatvoru u Austriji. Komandira smjene u logoru Keretern Dragana Kolundžiju SFOR je uhapsio u julu 1999. godine. U septembru 2001. u Haškom tribunalu izjasnio se krivim za progone na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, kao zločin protiv čovječnosti. Osuđen je na 3 godine zatvora. 6. decembra 2001. prijevremeno je pušten na slobodu. Komandira smjene u logoru Keretern Damira Došena SFOR je uhapsio u oktobru 1999. godine. U septembru 2001. u Haškom tribunalu izjasnio se krivim i za progone na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi kao zločin protiv čovječnosti. Osuđen je na 5 godina zatvora. U decembru 2001. godine prijevremeno je pušten na slobodu. Duško Sikirica, Damir Došin i Dragan Kolundžija, molim vas ustanite. Iz gore navedenih razloga, razmotrivši argumente strana, dokaze izvedene na raspravi o odmjeravanju kazne, te statut i pravilnik, pretresno vijeće izreče sljedeće kazne. Za Duška Sikiricu kazna od 15 godina zatvora, s time da u to treba uračunati 1 godinu, 4 mjeseca i 19 dana od datuma izricanja ove presude o kazni, kao i ono vrijeme koje će protvesti u pritvoru za vrijeme eventualne rasprave po žalbi. Za Damira Došena kazna od 5 godina zatvora,
s time da u to treba uračunati 2 godine i 19 dana od datuma izricanja ove presude o kazni, kao i ono vrijeme koje će provesti u pritvoru za vrijeme eventualne rasprave po žalbi. Za Dragana Kolundžiju kazna od 3 godine zatvora, s time da u to treba uračunati 2 godine, 5 mjeseci i 6 dana od datuma izricanja ove presude o kazni, kao i ono vrijeme koje će provesti u pritvoru za vrijeme eventualne rasprave po žalbi. Stražar u logoru Kereterm Predrag Banović uhapšen je u novembru 2001. u Srbiji. U junu 2003. potvrdno se izjasnio o krivici o jednoj tački optužnice koja ga tereti za progone na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, kao zločin protiv čovječnosti. U Francuskoj robija 8 godina zatvora. Žao mi je što tada nisam pronašao načina da izbjegnem mobilizaciju i svoje učešće u logoru. Žao mi je svih žrtava i proklinjem svoje ruke što su na bilo koji način nanijele bol nevinim ljudima. Želio bih da se ove moje riječi, iskrene riječi, shvate kao lijek ranama i kao put ozdravljenja i pomirenja svih u prijedoru, onako kako je bilo prije rata. U predpretresnom postupku Haškog tribunala nalazi se Dušan Fuštar, komandir smjene straže u Keretermu. Tribunal ga tereti za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja rata. Haški tribunal je obustavio postupak protiv Nenada Banovića, stražara u logoru Kereterm, i optužnica protiv njega je povučena. Kompleks rudnika Omarska nalazi se na 20 km od Prijedora. Rudnik je radio do kraja marta 1992. godine, a potom su vojska i policija nekoliko dana nakon incidenta u Kozarcu nasilno ušle u kompleks rudnika Omarska. Prvi mjesec dana komandant logora Omarska bio je Miroslav Kvočka. Nakon toga komandant je postao Željko Mejakić. Za njegove zamjenike imenovani su Kvočka i Dragoljub Prcać. Prvi zatočenici stigli su u logor krajem maja 1992. Uskoro je logor bio skoro pun, pa su neki zatočenici morali ostati na pisti. Zatvorenici su satima tamo morali ležati ili izvoditi određene vježbe, na primjer sa nogama u zraku i to po 20 minuta. Ili su morali ležati dignutih ramena i nogu sa poda, a stražari bi prolazili pored njih i udarali bi ih ako bi oni spustili noge ili ramena. Na pistu su postavljeni specijalni reflektori. Zatočenice su bile smještene odvojeno u upravnoj zgradi. Procjene ukupnog broja zatočenika više su od 3000 ljudi. U izvještaju Sime Drljače piše sljedeće. Prema raspoloživim dokumentima i evidencijama koje su vođene u Omarskoj od dana 27. maja 1992. do dana 16. augusta 1992. u ovaj istražni centar je dovedeno ukupno 3334 lica, od čega muslimana 3197, Hrvata 125, Srba 11 i ostalih 1 lice. Lica ispod 18 godina 28, lica iznad 60 godina 68, lica između 18 i 60 godina 2920, muškaraca 3297 i žena 37. Zamišljen da traje samo 15 dana, logor je u stvari funkcionisao do otprilike 20. augusta 1992. Tokom tog perioda od gotovo 3 mjeseca kroz logor je prošlo više od 3334 zatočenika. Njima valja pridodati 30 žena, od kojih su mnoge u tom kraju bile ugledne. Sve zatočenike ispituju. Gotovo sve ih tuku. Mnogi iz logora neće izići živi. Zaposleni su nosili bijele trake oko rukava kako bi se razlikovali od zatočenika. Zatočenike su čuvali policija i vojska. Po dolasku prvih zatočenika, po logoru su uspostavljena stalna stražarska mjesta, a oko njega su postavljene protivpješadijske mine.
Vojska se nalazila oko kompleksa logora, dok je policija bila unutra, oko zatočenika. Naređenje službe javne bezbjednosti Prijedor potvrđuje da je kompleks logora Omarska bio ograđen i da se na njegovom obodu nalazilo minsko polje. Uprava je dužna hitno čitav kompleks upravne zgrade ograditi bodljikavom žicom i postaviti rampu na putu za Omarsku, te dovesti pitku vodu. A stražarska služba će onemogućiti pristup i ulazak svim nepozvanim licima na prostor sabirališta uz primjenu pravila stražarske službe. Nadležni predstavnici vojske Srpske republike Bosne i Hercegovine će hitno izvršiti postavljanje minskog polja. Uslovi u logoru bili su užasni. U zgradi koju su zvali Bijela kuća bilo je po 45 ljudi u prostorijama ne većim od 20 kvadratnih metara. Lica zatočenika bile su izobličena i krvava, a na zidovima je bilo krvi. Zatočenike su već prve večeri tukli pesnicama, kundacima i drvenim i metalnim palicama. Ovdje na fotografijama vidite spravu koja je u stvari kuka i zarobljenici koji su vješani za noge, a zatim tučeni sa ovim komadima konopca, metalnim kablovima kao i sa bejzbol palicama. Njihali bi se tu satima i to je samo jedna sprava koju su koristili za mučenje, a bilo ih je još. Ljudi su stavljani u kanale za ulje, dok su neki još bili puni ulja, tako da su tjerali zarobljenike u te kanale i unutra ih mučili. Kada su nekog htjeli pretući na smrt, stražari su mahom udarali u predjelu bubrega i srca. U garaži je bilo 150 do 160 ljudi koji su bili natrpani kao sardine, a vrućina je bila neizdržljiva. To je bilo strašno, baš unutra kad su nas zatvorili, bilo je jako vruće, nije bilo dovoljno zraka, ja sjećam se da sam u roku pol sat bio skroz oznojen, skroz mokar, odjeća sva što sam imao na sebi, majicu, pantalone, sve je bilo mokro, sve u goloj vodi. Bilo je neizdržljivo. Sjećam se da sam stavio ruku na zid i onda sam vidio da se farba kojim su zidovi bili ofarbeni, da je jednostavno počela da se topi, da se briše. Plafon je bio pun kapljica od znoja. Prvih nekoliko dana zatočenici nisu smjeli izlaziti i dobivali su samo po kanister vode i nešto hljeba. Sjećam se da je neko se zaskočio, da je razbio jedan prozor, da ne bi malo zraka ušlo. Ali nije bilo puno bolje. Poslije toga isto je bilo zagušljivo i bilo je vrućina, jako velika vrućina je bila. Tražili smo vode, bili smo jako žedni. Rekli su, može, ali morate da pjevate prvo pa ćete dobiti vode. Tako da smo pjevali smo svi u glas. Onda smo dobili jedan kanister vode. Počela je panika oko te vode, počeli su da se otmaju za tu vodu. Bilo je užasno. Jednostavno, borba za opstanak. Ni se više niko brinuo za nekog pored sebe. Otmali smo se za tu vodu kao životinje. Samo da dođeš do te kapljice vode, da se malo napiješ. Bilo je užasno. Znam to, baš to prvo veče, dva momka su se, ugušila su se. Dobro ih se sjećam. Ležali su tu. Na podu, mrtvi. Niko se nije osvrćao na njih. Prostoriju iza kantine zvali su Mujina soba. Bila je široka 12, a duga 15 metara i u njoj je obično bilo 500 ljudi, mahom Bošnjaka. Zatočene žene su spavale u sobama za ispitivanje, koje su svakodnevno morale da se čiste, jer su bile pune krvi i ostataka kože i kose.
Njih 36 je moralo ovdje da spava ako je moglo. Prije nego što uđu u sobu, morali su da očiste sobu od krvi i ostataka koji su ostavljeni u sobi kao rezultat tih ispitivanja policijskih inspektora iz Prijedora. Tokom noći su mnoge žene silovane ili seksualno napastovane od strane stražara i posjetioca kampa. U rudniku nije bilo kreveta, a prostorije u kojima se spavalo bile su prenatrpane. U logoru su se čuli ječanje i jauci premlaćivanih ljudi. Koliko ja znam, bilo je ljudi koji je izvede pa tuču i uvedu ga unutra, a on je mrtav. Donesu ga i samo ga bace unutra u sobu. A bilo je ljudi koji se nisu ni vratili, koji je prezvalo, nije se ni vratio i ne zna se za njega ni danas. Zatočenici u Omarskoj dobivali su jedan obrok na dan. Hrana je obično bila pokvarena i obično su imali oko 3 minuta da uzmu hranu, pojedu je i vrate tanjir. Često su ih tukli tokom obroka. Razgovarali smo sa mnogo ovih ljudi i oni su nam rekli da je tog dana bila najbolja hrana koju su dobili za svog boravka tamo. A vi ste vidjeli šta? Malo graha i neke splačine. Neki od njih su rekli da su bili bolesni danima, jer su se odvikli od tako dobre hrane. Ono što me je još pogodilo, pored straha, je način na koji su jeli. Ostavite na stranu činjenicu da su umirali od gladi, ali način na koji su jeli, sve su progutali odjednom. Uvijek sam se pitao zašto. I razlog tome mi je postao logičan kada sam počeo razgovarati sa preživjelima. Imali su ograničeno vrijeme. Morali su ući, sjesti, jesti, pospremiti suđe i izaći. To se događalo dan za danom. Klozeti su bili začepljeni i izmeta je bilo posvuda. Zatočenici su pili vodu iz rijeke u koju se izlivao industrijski otpad i veliki broj njih je obolio od zatvora ili dizenterije. U logoru su postojale 3 kategorije zatočenika. Protiv njih nikad nije pokrenuta krivična prijava, niti su optuženi za neka konkretna krivična djela. Ovi ljudi očito nisu bili zatočeni ni iz kakvog objektivnog razloga. Kao rezultat naše istrage i suđenja u tribunalu mogli smo zaključiti da je logor Omarska jedan od najbrutalnijih i najokrutnijih koji je bio osnovan tokom cijelog rata u bivšoj Jugoslaviji. Svakodnevno su zatvorenici odvođeni iz soba u hangaru ili bijele kuće i odvođeni na ispitivanja kod policijskih inspektora koji bi dolazili iz policijske stanice Prijedor. Tokom tih ispitivanja postavljena su im besmislena pitanja, kao recimo, zašto ste htjeli da smijenite administraciju ovdje u Prijedoru? Zašto želite da preuzmete Bosnu i Hercegovinu? I ova pitanja su postavljali čovjeku od 72 godine koji je bio na Kozari tokom Drugog svjetskog rata. Kada ne daju očekivani odgovor, budu isprebijani. U nekim slučajevima, zatvorenici su padali u nesvijest tokom ispitivanja. Osim upotrebe fizičke sile kako bi se izvukle informacije, stražari su zatočenike, ne Srbe, redovno okrutno tukli. Zbog tog teškog maltretiranja, ljudi su bili u neprestanom strahu. Svake noći je prozivano od 3 do 10 ljudi, od kojih neki više nisu viđeni. Svi su ti muškarci mršavi, oslabljeni i dodatno utučeni, budući da stalno žive u klimi nasilja i straha. Također ih tuku, jednostavno zato što je nekog stražara ili posjetioca spopala želja za nasiljem. Predsjednik suda Nedžad Serić je premlaćen i nije preživio zatočeništvo u logoru. Zatočenike su tugli palicama za bejzbol i metalnim lancima na kojima su bile metalne kugle. Mehmed Alić je vidio kako su mu tukli sina. Dali su mu neke veste i šta ja znam i kožnu vindjaknu ako ga vidno tukli da ga manje boli. Spremio se, krenuli smo, kad smo doli došli, viću oni brže. Ja sam išao prvi, eno je išao za mnom. Kada smo dole sašli u hangar, ovaj mene čeka, drugi njega čeka, kaže što ne izlaziš, da mu majku. Krenuli smo nekoliko koraki,
veli lezi. On je legao potrbuške, on je desnom nogom njega u levu stranu, pošto je on jedno i drugi put, on je zaručio, znaš kako ti je kad zamahne, jaki je čovjek bio, vidio sam ga da je vredan, ali ja ga nisam poznao. Ja sam se povratio, zapomagao sam, poletio sam. Naime, da ga nekako obranim, da ih zamolim. Oni su mi rekli, briši, vodi ga, kaže, zaklaćemo i njega. Oni su dvojica došli, njega čapili, rekao mi je, otac, čuvaj mi djecu, pazi mi na djecu. Sina više nikad nije vidio. Posmrtni ostaci Envera Alića ekshumirani su iz masovne grobnice Kevljani. U julu 1992. u logor Omarska stiglo je oko 200 ljudi iz Hambarina. Najprije su smješteni u takozvanu Bijelu kuću. Rano ujutro 17. jula 1992. oko 1 ili 2 sata začula se pucnjeva koja je potrajala do zore. Ispred Bijele kuće je bilo leševa. Stražari iz logora, među kojima je jedan prepoznat kao Živko Marmat, u ta su tijela ispaljivali rafale. Svakome je ispaljen i po jedan metak u glavu. Leševi su zatim utovareni u kamion i odvezeni. Bilo je ukupno oko 180 leševa. Da bi logori funkcionisali, bio je potreban komandant logora, zamjenik komandanta ili neko ko obavlja taj posao, administrativno osoblje koji vodi evidenciju zatvorenika, te vođe smena kako bi se omogućile izmene straža. Niko od vas ne može razumno tvrditi da je jedina svrha tih logora bila olakšati vođenje istraga sa ciljem nalaženja eventualnih kriminalaca, što bi se samo po sebi moglo shvatiti. Svako ko je ušao u jedan od tih logora odmah je mogao vidjeti ono što zapravo jesu. To jest da su to prostori lišavanja slobode u kojima stalno vlada hotimično nasilje koje vrše i lica koja su trebala čuvati zatvorenike i lica koja su dolazila s polja. Rano ujutro 5. augusta 1992. Radovan Vokić, vozač Sime Drljače, rekao je stražarima da do autobusa dovedu zatočenike sa spiska koji je uredno sastavio, ovjerio i potpisao Simo Drljača. Prozvano je najmanje 120 ljudi. Postrojeni su i ukrcani u 2 autobusa koji su pod pratnjom otišli ka Kozari. Leševi nekih od osoba koje su odvezene tim autobusima kasnije su pronađeni i identifikovani u Hrastovoj Glavici. Forenzički stručnjaci su utvrdili da su uzrok smrti u 121 slučaju bile rane od vatrenog oružja. Neke od žrtava na kraju su dokrečene metkom. Optuženi ništa ne čuju, ništa ne vide, ništa ne preduzimaju. Kao posljedica udaraca kad smrtnih logoraši umiru. Njihovi leševi se ostavljaju na prostoru između Bele kuće i piste, ponekad i po nekoliko dana. Zatočenici ih utovaruju u male kamione. Zar optuženi i dalje ništa ne vide? Neka tela će kasnije biti pronađena u jamama, a među njima i tela 2 žena. Zgrade u krugu logora Omarska pod nazivom Bijela kuća i Crvena kuća bile su najzloglasnije po premlaćivanjima. U Bijelu kuću je radi premlaćivanja svakodnevno dovođen veliki broj zatočenika. Bijela kuća je korištena za zatočeništvo takozvanih specijalnih zarobljenika. To su bili politički zatvorenici. Jedna žena je bila zatočena tamo. Znači tu su bili još i policajci muslimani i drugi utjecajni ljudi iz cijele opštine. Oni su konstantno tučeni i mučeni iz dana u dan, iz noći u noć. Preživjeli su nam pričali o užasnim kricima koji su dolazili iz ove zgrade tokom noći. Stražari i posjetioci logora su činili najgnusnije zločine.
Tu je ubijen Džemo Dunjanin, koji je umro na rukama svog sina u toj zgradi. Posjetioci su mogli ulaziti i raditi tim ljudima šta su htjeli, bez obzira na to da li su bili policajci ili civili. Tukli bi ih po jedan ili dvojica stražara, između ostalog palicama, koji su ponekad na kraju imale metalnu kuglu, drvenim predmetima i bakarnim kablovima. Ponekad bi se zatočenici onesvijestili pod udarcima. Često su nalog za premlaćivanje davali prijedorski policijski inspektori. Negdje prvoj polovini jula, kad sam došao u istražni centar Omarska, neposredno nakon dolaska čuo sam da je te noći bilo teških incidenata i odmah sam otišao kod komandira Mejakić Željka. Pitao sam ga šta je noćas bilo. On je rekao da je poginulo nekoliko muslimana, odnosno lica koja se nalaze u logoru Omarska. Ja sam mu rekao da iako nemam ovlaštenja da mu mogu naređivati, da će za te stvari se morati odgovarati. Nakon toga on je meni rekao da je to urađeno po zahtjevu jednog inspektora. Insistirao sam da mi kaže ime inspektora, jer sam pretpostavljao da se može desiti da je neko i od mojih kolega. On nije naveo ime, ali je rekao da je to inspektor koji je sjedio u hodniku. Prva 2-3 dana, pošto nismo imali dovoljno kancelarija. Ja sam nakon toga zaključio da se radi o inspektoru Knežević Radi. Pitao sam ga šta je Rade uradio u tom smislu. On mi je odgovorio da je dao stražaru spisak lica koje po njegovoj ocjeni, po njegovom zahtjevu od kojih treba uzeti novac, a nakon toga likvidirati. Nakon toga ja sam razgovarao i sa stražarem koji je donio taj spisak komandiru i stražar je potvrdio da mu je Rade Knežević dao spisak lica. On je u prvi mah upitao šta ću da radim s ovim spiskom i zašto mi to daješ. Nakon čega je ovaj odgovorio uzmi pare od njih i likvidiraj, jer se radi o ekstremistima. Svjedokinju H su gotovo redovito svake noći silovala 3 do 4 muškarca. Zbog učestalih silovanja, svjedokinja je izgubila dosta krvi i pala u komu. Pozvan je doktor Kosuran, koji je rekao stražarima da je slaba i da joj je život u opasnosti zbog niskog krvnog pritiska. Svjedokinja H je zbog silovanja imala neprestalna bolna krvarenja. Žene, barem neke od njih, nisu udarane. Zlostavljane su neke od njih, a neke druge ili te iste su čak i silovane. Drugim riječima, ne postoji ni jedno jedino mjesto u krugu logora Omarska na kojem bi se zatočenik mogao osjećati bezbjedno ili se jednostavno nadati da ga niko neće udariti niti podvrgnuti nekom obliku nasilja. Jedan slučaj seksualnog zlostavljanja odigrao se u Bijeloj kući 26. juna 1992. godine. Stražari su pokušavali da prisile Mehmedaliju Sarajlića da siluje jednu djevojku. On je preklinjao, nemojte molim vas, ona bi mi mogla biti dijete, ja sam čovjek u godinama. Na to su mu vojnici rekli, pokušaj prstom. Čuo se krik i udarci, a zatim je nastala tišina. Minut ili 2 kasnije u prostoriju je ušao stražar i tražio da izađu dvojica snažnijih muškaraca. Oni su otišli po tijelo Mehmedalije Sarajlića. Kasnije je njegov leš viđen kod Bijele kuće.
Logor Omarska je zatvoren odmah nakon posjete stranih novinara početkom avgusta. Dana 6. ili 7. augusta 1992. zatočenici logora Omarska podijeljeni su u grupe i autobusima odvezeni na različita mjesta. Logor Omarska je bio rudnik željeza i ustanovljen je kao logor za nesrpske zatočenike, mada je bilo i Srba zatočenika, ali malo. Osnovan je u maju 1992. a zatvoren u augustu 1992. Većina zatočenika je bila u logoru do kraja prve sedmice augusta, 6. augusta. Tada su dobili obavijest da dolazi TV ekipa ITM-a da posjeti logor. Tako da su oni zatvorili logor, ali su u njemu ostavili određeni broj ljudi da paradiraju. Oni su htjeli da pokažu međunarodnoj zajednici da je to kamp sa malim brojem ljudi i da su ti ljudi teroristi ili ratni zločinci, tako da ih oni tu drže iz sigurnosnih razloga. Preostali zatvorenici su prebačeni u logor Manjača, koji je u stvari vojni logor izvan opštine, ili su poslani u logor Trnopolje. Po procjeni jednog svjedoka, u 20 autobusa odvezeno je ukupno 1500 ljudi. Prvog komandanta logora Omarska, kasnije zamjenika komandanta Miroslava Kvočku, SFOR je uhapsio u aprilu 1998. godine. Optužen je za zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja rata. Haški tribunal ga je osudio na 7 godina zatvora. Vođu smjene u logoru Omarska, Milojcu Kosa, SFOR je uhapsio u maju 1998. godine. Optužen je za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. U novembru 2001. godine osuđen na 6 godina zatvora. Prijevremeno je pušten na slobodu 31. jula 2002. Vođu smjene u logoru Omarska, Mađu Radića, SFOR je uhapsio u aprilu 1998. godine. Optužen je za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Osuđen je na 20 godina zatvora. Zamjenika komandanta logora Omarska, Dragoljuba Prcaća, SFOR je uhapsio u martu 2000. godine. Optužen je za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Haški tribunal ga je osudio na 5 godina zatvora. Na prijevremenu slobodu pušten je 2005. godine. Zoran Žigić, koji je ulazio u sva 3 logora s namjerom da zlostavlja, tuče, muči i ubija zatvorenike, dobrovoljno se predao Haškom tribunalu u aprilu 1998. godine. Optužen je za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Osuđen je na 25 godina zatvora. Vi ste, gospodine Kvočka, dobro znali, jer ste svoje šurjeke htjeli izvući iz logora Omarska. Kao policajac, dobro ste znali razliku između prebijanja i ispitivanja. Vi, gospodine Radiću, dobro ste znali da su ispitivanja uključivala mnoga nasilja, jer ste, prema vlastitim izjavama, provodili mnogo vremena u kancelarijama. Kao i vi, gospodine Prcać, koji ste tako rado isticali strogo administrativni karakter vaših dužnosti, kao da belina papira može sakriti boju krvi na zidovima i zadah koji se širi. Vi, gospodine Kos, također ste to znali, iako ste se branili time da ste konobar, insistirali ste na tome da uopšte niste policajac, pa da stoga ništa nikome niste naređivali. A mi znamo da su straže funkcionisale po sistemu 3 osmočasovne smene. Znamo da ste onda provodili najmanje 8 sati dnevno. Upravo zato su žrtve i mogle da vas identifikuju kao vođu smene. I nije ni važno što pre niste bili policajac. Reklo bi se da vam se to čak dopalo, pošto ste tamo bili sve vreme postojanja logora i od tada ste se aktivirali u policiji. A vi, gospodine Žigiću, znamo da ste rado navraćali u logore Omarska ili Keraten ili u logor Trnopolje. To znamo tako što ste sebi dozvoljavali takve ekscese da su se čak i drugi stražari žalili na vas, a pisali su se i izveštaj o tome
da treba da se preduzmu mere da vas se onemogući da i dalje dolazite. U predpretresnom postupku Haškog tribunala nalaze se komandant logora Omarska, Željko Mejakić, optužen za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja rata, komandir smjene u logoru Omarska. Momčilo Gruban, optužen za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja rata, i Dušan Knežević, koji se sumnjiči da je ulazio u logore Omarska i Keraterm s namjerom da zlostavlja, tuče, muči i ubija zatvorenike. Haški tribunal ga je optužio za zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja rata. Oko logora Trnopolje stražarila je vojska. Bilo je dobro naoružanih punktova i mitraljeza čije su cijevi bile uperene prema logoru. Logor Trnopolje je osnovan krajem maja 1992. godine i vjerujemo da je bio otvoren do novembra ili decembra 1992. Ovaj kamp je bio označen kao logor za deportaciju. Ljudi su išli tamo samo da bi bili deportovani na slobodnu teritoriju Zenice ili Travnika, ali to je ogromna laž i ne dajte se prevariti. Ovaj logor bio je isto tako loš kao i Omarska i Keraterm. U Trnopolju je bilo zatočeno nekoliko hiljada ljudi, od kojih su veliku većinu činili muslimani i Hrvati, iako je bilo nešto i Srba. Prema procjenama svjedoka, u jednom momentu u logoru je bilo oko 5000 ljudi. Zatočene su bile žene i djeca, kao i vojno sposobni muškarci, mada ovih drugih nije bilo mnogo. Razgovarao sam sa čovjekom u Norveškoj koji je bio zatvoren u Trnopolju i o tome kako je preživio mnogobrojne batine. Također je i ovdje bilo mnogo seksualnog zlostavljanja nad ženama i pogotovo nad mladim djevojkama. Imamo jako dobre dokaze o seksualnom zlostavljanju. Postojala je klinika koja je postavljena i vođena od strane nekih veoma hrabrih ljudi. Komandant logora Trnopolje bio je Slobodan Kuruzović. Boravio je u kući nadomak kompleksa logora. Zatočenici su ga često viđali sa braćom Balaban, koji su bili poznati po surovosti. Prema njegovim procjenama, tokom 1992. godine kroz logor Trnopolje je prošlo između 6000 i 7000 ljudi. On je posvjedočio da ljudi koji su dolazili u logor Trnopolje nisu učestvovali u oružanim sukobima. Zatočenici su dobivali hranu bar jednom dnevno, a jedno vrijeme su članovi porodica zatočenika mogli donositi hranu. Međutim, količina hrane je bila nedovoljna i ljudi su često gladovali. Pored toga nije bilo dovoljno vode, a sanitarni uslovi nisu bili zadovoljavajući. Većina zatočenika je spavala na otvorenom. Bili su napravljeni improvizirani zakloni od deka i najlona. Jednom prilikom je iz pravca Kozarca došlo nekoliko vojnika. Među njima je bio čovjek kojeg su zvali Tupe Topala. Imao je nož i vikao je: "Gdje ste, balije, da vas koljem?" Vojnici su vikali, psovali. Kasnije su iz logora odveli 11 muškaraca, išli su pognuti s rukama na glavama. Vojnici su odveli te muškarce u jedno kukuruzište iza kuće. Potom su se začuli pucnji i jauci. Dana 21. augusta 1992. u logor Trnopolje su počeli pristizati autobusi i zatočenicima je rečeno da se u njih ukrcaju. U tom trenutku je u logoru bilo još veoma malo žena i djece, tako da su se u 4 autobusa ukrcali mahom muškarci. Komandant logora Slobodan Kuruzović bio je prisutan skoro sve vrijeme. Autobusi su krenuli ka Kozarcu, gdje su im se pridružila još 4 autobusa s ljudima koji su se ukrcali u tukovima, te 8 kamiona. Prijevoz ovim autobusima organizovale su srpske vlasti. Na jednom mjestu pokraj rijeke Ilomske između Skender Vakufa i planine Vlašić konvoj se zaustavio. Na tom mjestu vi i drugi pripadnici interventnog voda aktivno su izvršili naređenje da se vojno sposobni muškarci odvoje od ostatka konvoja, pri čemu ste vi osobno odabirali ljude, znajući i očekujući da će ti ljudi biti poubijani. Veliki broj muškaraca, približno više od 200, ukrcan je u 2 autobusa. Ti muškarci su sa 2 autobusa odvedeni do Koričanskih stijena. I konačno
naređeno im je da izađu iz autobusa ili u većim ili u manjim grupama. Naređeno im je da kleknu u blizini jednog dubokog ponora i u njih se pucalo i poubijalo ih se. Za zločin na Koričanskim stijenama optužen je i osuđen pripadnik interventnog voda prijedorske policije Darko Mrđa. Njega je SFOR uhapsio u junu 2002. godine. U julu 2003. potvrdno se izjasnio o krivici po 2 tačke optužnice koje ga terete za ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja i nehumana djela, pokušaj ubistva kao zločin protiv čovječnosti. U Španiji robija 17 godina zatvorske kazne. Za zločine u Prijedoru optuženi su još Duško Tadić, tereti se da je od kraja maja do 31. decembra 1992. učestvovao u napadima i pritvaranju, ubistvima i maltretiranju bosanskih muslimana i Hrvata iz Prijedorske opštine, kako u logorima, tako i izvan njih. Haški tribunal optužio ga je za zločine protiv čovječnosti, kršenja zakona i običaja rata, te teške povrede ženevskih konvencija iz 1949. godine. SFOR ga je uhapsio u februaru 1994. Prvobitnom odlukom Haškog tribunala osuđen je na 25 godina zatvora, da bi ta kazna poslije žalbe bila smanjena na 20 godina. Od 2000. godine kaznu robija u zatvoru u Njemačkoj. Imali ste aktivnu ulogu u napadu na Kozarac, silovitom etničkom čišćenju i nasilnom progonu seljaka iz zaseoka Sivci i Jaskići. Također ste učestvovali u hvatanju, odabiru i transferu nesrpskih mještana u logore Omarska, Kerater i Trnopolje, znajući da većina zatvorenika koji budu preživjeli, da će oni biti deportirani iz Bosne i Hercegovine. Ova ste krivična djela počinili sumišljeno, i to sa sadističkom okrutnošću uz korištenje noževa, bičeva, metalnih drški pištolja, štapova, tako što ste udarali nogama svoje žrtve, stezali omču jednom od zatvorenika dok se nije onesvijestio. Milomir Stakić, predsjednik kriznog štaba opštine Prijedor, uhapšen je u Srbiji u martu 2001. godine. Haški tribunal ga je teretio za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja rata. U julu 2003. Milomir Stakić je proglašen krivim po 4 tačke za zločine protiv čovječnosti i po 1 tački za kršenje zakona i običaja ratovanja. Osuđen je na doživotni zatvor. Podnio je žalbu na ovu odluku. Milana Kovačevića, predsjednika izvršnog odbora opštine Prijedor i člana kriznog štaba za opštinu Prijedor, SFOR je uhapsio u julu 1997. godine. Haški tribunal ga je teretio za genocid, zločine protiv čovječnosti, kršenja zakona i običaja rata i teške povrede ženevskih konvencija iz 1949. Postupak je prekinut jer je Kovačević umro. Zamjenik ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, Simo Drljača, koga je Haški tribunal teretio za genocid, ubijen je prilikom hapšenja. Zbog funkcija koje su svojevremeno obnašali u vojnoj, policijskoj i civilnoj vlasti Republike Srpske, zločini u Prijedoru nalaze se i u optužnicama protiv Miće Stanišića, ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, Biljane Plavšić, člana proširenog predsjedništva Republike Bosanskih Srba, Momčela Krajišnika, predsjednika Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, Slobodana Miloševića, predsjednika Srbije, Ratka Mladića, vrhovnog vojnog zapovjednika Vojske Republike Srpske i Radovana Karadžića, predsjednika Republike Srpske i vrhovnog komandanta Vojske Republike Srpske. Svi oni su optuženi pred Haškim tribunalom. Protiv nekih teče postupak, neki su osuđeni, a Mladić i Karadžić su još u bijegu.